Haste ni 125 school no Vidyajyoti project ni bising te CBSE board twlangjakha CBSE by naikoljak school ni Madhyamik te kwchuk Madhyamik amjokmungni results halkisa swkangno rijakha Phiyabha Khowai hangkhor ni joto ni sai hamya result ongkhorkha Tolashikhor Rajnagar English medium school ni kwchuk Madhyamik amjokmungo wngkhari wngkha 26.11%. Aboni logi Madhyamik amjokmungo wngkhari wngkha 7.22%. Fashala kisa malai mungo abo haino shaka Tolashikhor Rajnagar English medium ni assistant headmaster amjokmungo bote shaklaika taklai biswa CBSE board by naikoljak first exam amjokmunggo o school ni student rok kwchuk Madhyamik ni amjokmungo asuka 134 students Phiyabha aruni bisingo pass klaika 35 student rok tei baisa bakhago ke Madhyamik amjokmungo asuka 83 student rok aruni bisingo pass ka 6 students বছর প্রথম CBSE বোর্ডে যাওয়াতে স্টুডেন্টদের সমস্যা হয়েছে একটা বোর্ড থেকে আরেকটা বোর্ডে যাওয়া এবং সিস্টেমের কারণে তারা উত্তর দিতে গিয়ে উত্তর ঠিকমতো বুঝতে পারেনি এর জন্য এবার রেজাল্ট ভালো হয় 12-এ 134 জনের মধ্যে পাস করেছে 35 জন আর কম্পার্টমেন্টাল বেসে 40 জন মাধ্যমিকে 83 জন পরীক্ষায় বসেছিল পাস করেছে মাত্র 6 জন 36 জন কম্পার্টমেন্টাল Koktomau Shaimanka Tolashikhor Rajnagar English medium school ni infrastructural belai keno weak angai tongkha school belai keno teacher kom nursery simi class 5 jora 8 section no teacher tongo khorokba Class 12 ni bagai belai keno teacher kom class 12 bo psychology subject nakha 42 student rok Phiyabha psychology subject ni bagai khoroksa phano teacher karai teacher bial ni bagai no school daily class bongya abono nogoi tongphano se rungtang bedek o jungsalom mothakna ni bagai mungsabu yapri na horya Vidyajyoti school rok no naikolna ni bagai joto hangkhor khoroksa permanent teacher tei kaham hangkhor education officer nukjakha Phiyabha Khowai hangkhor khoroksa phano hangkhor education officer karai abono bagai no Brumno skolo kaisa ni yagulo kaisa jengjalrok nukjagai tongo Bureau report Kokhara